hawajali watoto wetu. Meikarire ya aikaria ya ithite na mbere kuritoha makiria muno kuona mari ugwatini wa kunyitwo ni mirimu iria yumanaga na mai ma giko. Giko giki gikoretwo gikihingũrĩrwo kuma nyũmba imwe mwena ũyũ na ona thengia ya makaya ma aikaria ya kũrĩ maabitha a gũthingata ũtheru oro ũndũ ũmwe na maabitha a rũhonge rwa NEMA matire maratacukia ikinya o rĩothe. And this problem has been here for quite a number of months. We've been complaining to the owners of these buildings, but they have not done anything to improve on this sewage spillage on the streets of the estate. Mara kwa mara tumekuwa tukisumbuka, maji chafu ikiwekwa kwa barabara mpaka imeleta madhara mengi kwa watoto. Mara unasikia watoto wagonjwa nini. Kwa hivyo leo tumeonelea hatutanyamaza. Aikaria ya riu ni moritie thirikari ya kaunti kuigirira ndeto ino ugwati wa mirimu utana mahofaniria. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandurwa.